Muciĩ wa ciana marutire street nicely makindehe gũkũ na makoretwo makĩndeithĩrĩria yani hote gũgĩthoma na gakinya haha nginyĩte mũthĩ nĩ ngĩhumbirwo thũmbĩ degree yakwa ndakĩheo from Kenyatta University na ndĩ mũkenu mũno tondũ kuona nĩ nyumĩte street nĩ nginya gakinya haha kĩu nĩ gĩkeno kĩnene mũno gwakwa na andũ arĩa othe mandeithĩrĩirie kakimacokeria ngatho. Ni pahali pazuri pa mtoto kuishi na tunapotoa mmoja huyu ataenda kupuuza mwingine na mwingine na mwingine na tutaona tutakuwa tunasaidiana hadi siku kuwatoa hawa vijana kutoka mtaani. Na lenye naimiza tu pia vijana wengine wenye wako hapa at least waendelee kuiga mfano wa John Kang'ethe kwa sababu kuna watu tofauti wenye wanasaidia hawa vijana. So sponsor wake akiona kuna kijana anafanya kazi ama anafanya bidii atakuwa na hiyo nguvu. Na pia sponsors tunawashukuru sana na pia kwa sababu saa hizi tuko na around 12 who are in university, 38 who are in high school, alafu 67 who are in boarding primary na more than 100 wenye wako boarding primary day. Ombi langu kwa serikali ni kwamba tufanye kazi kwa pamoja. Haina isosema kuna Street Family Trust Fund. At least tumepartner na wao ambao tunasaidiana na kurescue. We have different organizations. So na wao government wakikuja pamoja na sisi tutaweza kusaidiana pamoja.